Dobro, ekipo. 1, 2, 1, 2, 3 i... Kad prilika ti pruži se, tad moraš biti mrak. Potrudi se svim silama, nek dojam bude jak. Reflektor kad zasvijetli, ništa neka te ne spriječi. Kad vide te nek ostanu bez riječi. Trenutak je tvoj i nek svi to znaju. Trenutak je tvoj, neka pljesak ti daju. Ma daj, ti sad prepusti se, tvoj trenutak je sve. I, Fluk, kako misliš uzeti biser bez da te velika školjka ne proguta? Ma daj, uz moju veličanstvenu brzinu ta školjka nema šanse. Wow! Moj rep! Idem po pomoć! Trenutak je tvoj, neka pljesak ti daju. Hej, ekipa! Fluk treba pomoć! Što je bilo? Predstava sad počinje, ti bolje zagri se. Odradit moraš dio svoj, ma daj pokreni se. A kad završiš nastup, ne daj da te tuga gnjavi. Uz smiješak točku sljedeću najavi. To trenutak je tvoj I nek svi to znaju. Trenutak je tvoj, neka pljesak ti daju. Ma daj, ti sad prepusti se, tvoj trenutak je sve. Ja sebično sam nekada svima šo ukrao, ali ipak je bolje kad radimo sve zajedno.